Leughaibh a leabhar acinne an dú, Fèistean Crìosdail Teaghlaich. Scríbig le Roderick Hunt. Ha gra huas a go bhulach, fact finders, agus teaghlaichin, mar hítal huas an hinnach. Mar sin, sé leabhar neo-fhicsean na ham. Davis ann, chírthoiseach a leabhar, in ga trí chláir íse go deireadh. Ha sin na gíise gain, Davis sin na Leabhar ma dhéin. In Leughaibh, in Nolach, Chasg, Bastiach, Dheidhinn na Mahar, Pósig, agus Ionnsaich, ha chláir amishan. Sé Crìosdail a ha an teaghlaich, Wilf agus Wilma. Gach Dheidhinn bí iad a dòcha níclis. Han leabhar seo ma dhéin Teaghlaichin Crìosdail. Teaghlaichin Crìosdail. Christian families. Sin iad tuva mui na híclise. Héitsi ma ha gan Leughaibh. In Leughaibh. Ha chláin seo san Leughaibh. Ha de géisteach rí scialachan Bíbal. Sé leabhar neo-fhicsean a ha sa Bíbal. Ha cuidste scialachan Bíbal ma dhéin íasa. Ha Crìosdail a creiting go be íasa mach dhé. Títal in Leughaibh agus a sanas anna hin a gíise gain íasa. Sit íasa am san jalaf. In Nolach. Ha chláin seo a cloich scialach na Nolacha. Ha Nolach ma dhéin bre íasa. Rugach íasa ann in stabal. Hanach buachalian agus trí druin a gúrig de íasa. Hanach na druin le tíalachan. An nuair gibh caiinigh có na trí tíalachan a thugat leabhar. Mar caiinachah? Chasg. Ha chasg cudramach do Crìosdail. Be sin nuair a bhasich íasa crán. Bhasich íasa dheidhinn na casca. Ha Crìosdail a creitin gan tánach íasa beo a dhíist dheidhinn na casca. Mar sin, sé lá sanna de Crìosdail a ha an dheidhinn na casca. Seo clán agus Leughaibh stócha na agus scol, agus híisih go bhfuil de cruachag jalafan na casca. Seo crán císi, nan trí crán císi, far an deach íasa agus díos bhearlaich gan crochag. Ha ise is sketachag uin na casca, agus is colach go ré isin a ha ise a jalafig. Bastiach. Ha Emma ga Bastiach. Ha an sagart a dorstag uisce I de ceann, agus a díanamh saine na crosha other. Ha seo fáilteach ag Emma ga níclis. Ha díos farantan Bastia ag Emma. Sé caratin an teaghlaich a ha ams na parantan Bastia. Cudí hiad Emma go fás na Crìosdail. Parantan Emma, parantan Bastia. Bastiach agus it in sagart am sa níclis. In deach do Bastiach se, an ró riamh feicin servig Basti. Dheidhinn na Mahar. Ha sin díadach ar a bhí ann nach chéil. Be mora a benam de bhagar íasa. Bí Crìosdail a cummal céine ara dheidhinn sonrichte a bhfuil dheidhinn na Mahar acin. Dheidhinn na Mahar bí clán a smúneachag a mádichin héin. An sa níclis seo bí duine a torsflúrichin de na mádichin achcha. Dé rain usa lá na mádichin. An ro usa a torsflúrichin go de bhagar, gut a gróidjin of brachas an an lepi hí. An drainú castí gutteach. Pósig. Ha Séamus agus Carol a pósig. Ha de gealtain gan graich at de chéile fat an bithe. Ha de gealtain seo do dhé. Ha Carol agus Séamus a tort sechat fáinechan pósta ga chéile. Ha na fáinechan a sealtain gibel at pósta. Is sé a fásaí bí pástian. An rá ús a riamh ag banis mar seo. A rá a bhanis an an éclis mar hainirsin. No a rá an an áitican it realichte.
gynnierig ha klaar am is an. Bastig, nollig, chaasg, jadonich na mahad, skull habich, posig. Am in tochus kunt de gorschen leef. Gunne na oere hule tunje. Bye bye.